Banang ai mensim shushu iki samla pule bakinang keu kham shaprang ha kajing im kajongki lengba ki jing pule ba pher ka ba ki don ka RBYF umdan circle kala penlong da kajing pen ko buram ba kerpang shiki samla pule ki ba pas bha ya ka examen SSLC but HSSLC but ki bayo diploma ha ki professional course ba pher jong snam ar phaulai daga basam da ki khusnam ka bala penlong haka nyau tarik urisau ar paulai haduya hall D1 umdan ribhoi distreng haka te kesni pun ko buram lawan ban saki do ba bipul thangkhiu ubade president jongka RBYF haka jinge don lang uba founders im president ka RBYF umdan circle haka jinge don lang kirang ba snong jongka umdan area ki nongelam jongki sang ba pher ki ba kenthum ya ka KSU ka hito ki kme ki kpa bat ki we de hagate ka sngi kala donru ka jing ai khusnam kerpang shaka kong risai ba lalu ka bade ka NCC ka bala yo e ka best commander in all India PM rally and guard of honor commander Nadi ni badak per eslahi na pas class 10 na Christian Economy but yo kinai ko percent. Ako aban ang ba jeshi toplet ba pagpuli ba jeshi work is when ba ay school ba ako aban jeshi toplet ba bande but walking ba ni ba jeshi toplet nakip ta kadang Nanti ada science stream buat kuah di mana? Terang ni ke RBF ni kuah bangin pun rubi pada lagi nyimai mesin ikut sama lagi perpol jadi ada kajian kita lesi ulong rubi macam sin bawa rubi taktin kalau ni wasnang rubi usun ni agak jauh kementerian pengin kecing bisni kecing pihui iwe ni kalau ni long kinong ela ni senang ni kentu ibu be kinsun terlapan jadi kinong senang kadang ni kami kita start hamparo kalau lagi senang untuk kami buat distrik ni kami ba ikut samla pateng pandemi dibangkit jika luar juga hilang salam ide belum kita start apa tentang terus neng pagi start untuk royakan Bangikmi kata kintin ikut Kristen nizam paniram yang kaseng hakum kini kilian bagi circle kin pergi ya kata kemati cuki kin pelut ya kapor cuki all tanah ki football na kita ki volleyball na ki program yang hukum kini program bare lada kacingay kalau bare bro ay bagi facilitate ya kita ikut samla kita bagi usdom kijungi kita makin pam kita Ibu Federation dan Circle di lapenlong yang kena program memiliki akasin kebaan na banta ki sebelah pulih di bawah syakmat haka SSLC HSLC na kana kono kalai kabagi pulih ni pensilur yang di sebelah apa jong kadong katain dan area kajungi yang kena kesenam ngisi pensibon bangin gidon hadu pendaingot na ka SSLC bat HSLC bat iwe diploma bat yang kena ka kajing ai awat jeng yang kare kasni kalau na bata itu di balayo tang di nyapusan persen syane tang nyapusan persen syane di ba wat syakmat haka degree haka SSLC nomor petang bat SSLC bat diploma bat ngidon ru yang kawai ka special award ka kerpang na bata risa ibalalu layo ya ka na ka prime minister rally ba bidip ila pertuburan yagi namar ba kalong kajing ai mensim ya kibepat ikut samlah apa jang kadong kathan riboi barokowe unjur apa ka presiden di barokowe nak kalian jungi ka mendat circle ngidang persyang kum kene kajian program na betam seluruh yang ikut samlah kadong kathan menden di barokowe bat ngidang penlong ro yakini program na kapos kapor na snam bat ikapat ikut samlah bagian syakmat na bata kali ka awat ka bangin sa penlong kibepat snam dan kalian jungi tang kata